But abantu balikwenda kwebaza mu biru. Actually abantu batandike kwebaza mu biru. Mogani, ebintu bingi wano ebiri kujja mashifu berugeza ko kyusa. For example, if twakulanga okuva mu buto. Ng'okusabiriza muze mubi. Okuliye w'abaana ibanga gwalinga muze mubi. Era bakwagala. Ngati bakuwere permission. Okukuwa ebyobwere bakubuza ati ye nyama ogitwerewa oti bampa ere wali kumukolo. Gizeyo. Don't accept gifts from strangers. Gino gigire gyakula munsi wano. Ja part of what? Us. Omuntu kugamba omuntu akola ekintu we nakatika kino kivuirewa. Abantu basabirize bavumbi. Kuvubikira buvubikira. Wene bana abembe bakobye mbuti benda bitibwe ebyo benda ki? Benda motoka, benda makalina, State House bagulira amamotoka abe. Ate nabo tina aba baliwo era ni advisor ba president yabo. We are heading. PhD kula. Ife tusomesa abana bano twakati bana abana mulekere byokusabiriza, mulekere byokuiba, byokubuzabuza, okulimba. Katubuzi ni mubiri na chidi niwe mwami Rufafa na chidi. Mbolozi mwami Museveni waenda advise ku creative art yetaga Kenzo. Yes. No, he knows the people that he can consult from universities, from where. But now Kenzo is a plus because Kenzo aje meeting audience Kyagulanyi yayogereramu. So Kenzo ife kyokwira akayikwemba system volongoto aja kuchusanga akati kati mwami Museveni achusize gwanga ino tukola sente. Nize ku example. Nti eriyo engineer eyasoma theory. Aye, okay, nga yaja mu university yamala. Aye ng'omwana nga Rogers ali na maganda. Nga mbaleta mwembi nti musereke eno mbere. Iwe sereke eno, iwe ola serekere. Ojo kubona nga ya Rogers ataja ku mwisomero kusoma kusereka. Nga yayegera kutigalana. Afunite enumba bulungi yasinga engineer avuire makerera era awulira katono ino era kyendi kwenda katono ino kanso ndi kwenda mu biru ulira katono ino Kenzo is necessary kubanga Kenzo abaire mu industry for so long practically mu biru what we do it is okay mu biru twambe ido kanso linda ku ndi kwenda Council, I am cheering. George, I'm cheering. I'm the chair. I am the chair. Listen to me. Chendi kwendo saba. Council Joti Amama as an ex-official. Ndi kwendo jo kobe. Ntieri abami abatinzo obutindo bunjino oengudo. Baba contract batukolere engudo anti bali practical. Today meko anti engineer yasome byengudo tubeda basolutindo bubali obo tubaye contract sebe nebizimbe ebya government mutandike gemya ababa kola obulungi Sebo Grace abasoma tubesoni we Sebo mwami Grace mwesigwa nendo okubera njeri abasoma. Look here. Those technical people, we give them tenders to do work, but when they come they subcontract bawa abantu ababale. Why do you give those ones? Nsonga deni kulaga lwaki president Museveni yalese Kenzo nti bale byabatamugabula bulungi Kenzo ali ku ground amugabula titulijagana mwali mubiru kuwabya yiwanga kudikuza kusoma bali mu biwumulo sawa eno titujagana muntu oli musomesa oli mubaka wa president okozese radio ye yiwanga okusindika obulimboti n'obwo mu matu g'abaana bayi. There is nothing that has killed this nation. Linda Marenti the example yonfu nige bwobo jikiririza mu obo oli mufu. There is nothing as wrong as putting incompetence in charge. Mwiwanga lino. Ndi kuletera ensonga lati President Museveni appointize Kenzo. That is wrong. Chetuli kukoba. Kumwamba practically ku ground yoli kiri kitya. Kusinga to ya professor Makedere. Mwiwanga lino tilitambulira political decisions. But wachiri kityo Kenzo baby fulu ku campaign amukungira akalulu but in as far as running the country is concerned imemubena ye mukada team da imwede ni are Kenzo alina amagezi ga President Museveni yakagaita nagaba kale webale ino mwami Rufafa ndi joli omukulu ono katumuleke ni Kenzo we ni promotion jali kwera
bana abayidinda twendo bategeeza omukulu alina police zidali kuleta omuli okuba ndi tunonya basobola otinda enguudo nga basoko esembago beide batinde enguudo abasoma benjiniya mutiyame wakanti bali practical sebo ndi joli sebo mwami Lufafa tujire kweyo munandi abali bahandi zone balungi tujye nabo kalimi bana abasomesa abatona abasaze okusigala kuba ndi bona abasomesa nalisinga okwenda okulikulira emirimo kwine mawulire omwo abasomesa abasigaire mu musomesa abaana bulungi ate musomesa abaana babena independent minds kayinga bamubiru n'abasomesa abaana kubanga ekyaleeyo there's a lot of ideological aliko walimuota somo babulungi ono musomesa there's a lot of ideological disorientation mogani abongera no bwaradisi kanso nabo lenga his excellency ngali kusomesa he was lecturing the doctors on patriotism and the ideological something transformation nga bamulingire bulingire does the doctor require patriotism already mulimu already mulimu o doctor already okuida ndabo muntu mulimu gwakuona ati gwakuyita era ayende iwanga we muwe environment yemusobozesa akola omulimu gwe musasule bulungi aidandabe that is peka scale yo bad boys aba wakati president wako science zindu bajabongera sente abantu abo bawe mpekano kantuke kunsonga eroto kusasira advising ku bya Kampala irony here buli kimu kiri ironico kanso buli kimu kiri ironico here there's a lot of ndako kusasira nsinga magezi there's a lot of butinje kwa basomesa abana bulungi there's a lot of irony here there is what we call verbal irony kubakindi twakola there's a lot of dramatic irony kazanyi katemba ebyabaire gule ebyo that's drum wanje that's drum Mwami Lufafa yes and he has seniority kuiwe ifo twasomesa abana tutula situations lero new culture Mwami Lufafa wali ebizibu bya mu Uganda nga byetaga solving okusinga bye babere kwegulu yeah those were towards baje kulambula kubulambule intermarriage ebisubirano bingi abasada kufuna kubakazi bacholi bali kubasada biwe bintu bingi abana bazemirimo tosomye bano mawulire nze Lufafa jamma tosomye bano mawulire nga andita monga aliko ba new era ati ebintu byegulu bya kendi we tosomye mpegano kutaona ni bigambo mpegano nize ndikulu wangu there's a lot of situational irony olibona Kenya Ruto babise aliteeka kubyaji mu budget bwe abana bamuta kwa amani no bakola batya eteka bali tola yakata I concede yes ni wanaona bwebiri ale ndi bakobi wano kubizibu wetu kwa address ya Museveni yakobye oboso somesa omuntu emyaka 5 muna mwemereze opaka kumala intani lwachi mwenda government emsasulu ne ko na social irony bako bote abasanso jaba gasende kwa kika imala wabo nambo ndoza sende kai wachiusa obatoli kwe bamwene masasi mukige and there's nobody you know okukyusa endowooza era bano ndowooza baba sisala baba tusokezawa baba sokezeeyo kale webale bila kulimba batu kuzanga tolimba nga mateka gakwa tolimbanga so nakola kulimba cholikoba aliko ategulu bafuniemo nze tubona muna chichi bafuni mwami mubiru katona ino yes sir nga mwami nganjo wa mwami ngalula yes sir egulu yagire nga maiso tukali spending $1 billion nga abasibe tibali kunaba nga tibali kuoza nga ate tibasoba n'amaadi agago yakawunga nga tigamala era akawunga balireka gumu mu season eyo parliament yabeera eggulu bwene enseto element otambuzibwa tiri mwogezi g'abasibe baba amakomera sirikambala ensonga dange so jinja gyotwalizira mu basibe tovovo na buli kitongole kiri ku niwe omwogezi wa PDM look here PDM njogere because I'm directly in charge ebya security tibikugemako oli kwogera look here oli kwogera mugemera kuidalo ono sirika oli kwogera ku nsonga ya makomera kuba eriyo n'omusibe weka muli ali eyo no weyidinda nkusaba mu studio muno ochaze mwami Frank Baine
ayogere ku nsonga d'amakomera lwaki okwogera nkudde eggulu nga tiniwo omwogezi wa parliament niwe kuli sobole oba niwe ofuna opondo ndikudira ku opinion oyogere ku bya gavumenti opondo nayogera gavumenti niwe omwogezi wa gavumenti ebyegulu ndikubira ku opinion era nezo wetondera abantu nti bana ndikwogeranga ebya gavumenti nga tinizo omwogezi look here you apologize to the public look here